irakali abantu. Okay, webale mnonga Sky TV irakali abantu nimba sima kandi nimba tangira program yiteji nyamurungi ejino program eyo muhingi no mulisano banyeta Edmond Principal Fama yo muhingi atakwata mu itakanka burijo mutahi wanyu nimba nitunga kagishako kubasa kuganira na nabahingi batari bamwe na bamwe ntungo mu gishago kubasa kumanya omwe ebiru kubafaho rero tuganira tufuna nensonga zabo tuziteka hameza omwe tubasa kuzitungira omubazi izo bernataya yaho mu district yambara mu district umgombore ya Buciro Kashari kandi niza kuba ninganira tuza kuba ntuleba abakugu abakuba abakwebembera district yambara yona abiturukweta aba extension workers nizoba bona bataya mu district age kandi echabaleta mnonga no kumanya endwara zaba farmers ezibine na mnonga ezikwasire ahamwani ezikwasira bihingwa bitari bimwe na bimwe narabine za muhogo nareba bine abamwe babine micungwa kunko bwire buhango abinji bine oburwire bw'umwani kandi umwani gutwire gwine oburwire kwa heru obumwe turondo kutwakubasa okubutambira kurema mbwene rizoba bakakesa kurugumu magombora gona bayirundanira aha Buciro Kashari kuganiraho na nabahingi barete bihingwa byabe birwire babicebere ba plant doctors rero bagarike babagambire nizibazira indwara ki nugo muhanda gwerizoba nugo amurama guturuho kandi reka tutunge umugisha turebe Omushomo gwabo kugwatambura gwagenda guta bashomaki indware zibare bazaziriziha kandi bahaburwa bata twegiteho tutandike program yitu ahasigara ninjira ekintu cyagaruko witu twaza kutandika Omushomo gwitu omubuteka so twine groups nkibiri twine abari kucebera na nabarene babahandikire emibazi ninga cyabari kujanja tukwe kinora kugira ate kingwe eki mwene tuza kugira ngo kingwa nk'eki cyo kureberaho inemeze yicira abanzi akireba bakakugambira ngo kingwa cyawe eki kine kizibeki tukwe rero kubareze kugambira ngo kingwa cyawe eki kine kizibeki hariho baragaruke bakakugira ngo mbwenu okurugirira endwara yahandikwa bariya eyibakebera eyibareba hato mubazi nitwendo gendo kore ekina kiriya bakuhandikira mubazi ninga shiba kugambire ekinte cyo shemeye kuba nogera ki nokora nikimanyisa ki omuntu ekateka yanje ninga shomu ndeba yanje buryo mwashemeye kuba ya leta ekihingwa ekirwire abo kuba ko kwiko mwirwaro babanza bakwihaho sample ninga bakwihaho shagama kucebera kora abo rwiro mushija nenge ndijo ndwara mbwene niwe kingwa cyawe cy'uwareta nico wisha kucebeza kuba kweza kucebera babona kugambira mubazo goragire ki ogora kozisa mbwene meza zitu niza kuba ziri ibiri twisha kugira meza yo kubandizaho ibara kucebereho na nemeza erakorateho erakugambira mubazi then bwa nyuma nitwisha kugira abantu abarimuke bakabashoborora mwena mukacenga ahabo kubeje ndwara nebasa kuberyo wogu konka niyo wawe nebasa kwija kugira ki kwihikayo oshange hatsteriyo ngwene twisha kuba nshoborero mu rwatu kugira ngo umwena mwetegereze kuyakwije wawe ninda kuba wagisigaye wotakagirebire omanye ko rargaho kagira ki ukagitamba turi hamwe nebyo reka tutandika Omushomo gwitu bo baza kweshara mu kabiri numuza kubareba nemeza niza kuzibashoborora shanko gwasya kaza honke kibara injuma eri green na red konko kashangira honke kibamburira cyo murro ko murro bayose aha rujuma ndagamba neke amazungu n'amazungu kuguri ateje niyo ndwara ibaza gambo eyo kubabuka onkaka karumwe ndwara ibi harimo koko harimo nege ndwara y'ikibavu ate yaza kubanza gambaho neke ugere kubabora side mwe kasya indijo kashangera imbisi ko guri ateje niyo yakubanza gambaho indijo ndwara ninza kuzikwatanitse zone niyo ninza kuzibashomera nko kuziri rero tuje tugamba hari buri ndwara indijo ndwara no koma kw'amababi ukoma kw'amababi gakagenda ngakunku mukagona ngariga bona gaho tugare ko indije ndwara
na n'ubujuma okoma kw'amababi n'ubujuma endije ndwara hariho akahumbwe nako niko koma iyo nambwe n'endwara imwe mwine ndwara ibiri kuno empango munonga abanyarwumva akati eje yakugamba yakano rwijarwa no kwiragururu harimo no kusisibiriza harimo na samunyo harimo naki atejo niyo harimo nagamba mwe ko kuza kwitegereza mushanganize izi ndwara inyingi munonga ko nkariho n'endijo abinemu urwayero orokerenyo ahansi y'amababi nayo n'endwara kwayo so mwe katutandike tugamba handu warizi hariho no bukoko nabwo tuza kubugambaho konka kutugamba handwara ubumwe oshanga iyo yino bukoko utekateka ngo nayo n'endwara ako bukoko bumwe nibore ko bonero buri gushanka endwara hatinka ubukoko beta maitsi wo bukwindura amababi nago gakashanka yero konko kareba harimo uko tuhana harimo uko kwinduka kwerangi ate nabo bukoko nabo tuza kubugamba endwara yo kubanza eri yitwagambaho eyo kusya kwenjuma ekikababuka ejo n'endwara eri kuretwa kahumbwe akata kurebwa na misho tukubaza kareba na misho nakantu akakurebwa mu microscope konka uburwire bwo burikiriya tubukubuzabuza bone bweyoreka ubwo burwire ekiri kubutambera n'ikintu kimwe cyonka okurisa ryo mwana gwa akubani butembera ahabona fu bwo mwani bwa umwana gwamara kubura kugire kirisa ekiba kweta NPK arho kirisa ekiba kweta NPK munonga ekiri muke ejoke n'ekirungo ekiri kuyambaho gukoresha mwene ekikoba cyenjuma so ekikoba cyenjuma kuchikuburamwe kirungo echo hati akahumbe katahira katanka kuryo mwanya kuno nangwa imwe tumuri kubi munonga konka ko kuza zabwizi bwera hati ho bari kubi munonga akuba mwana oshanga guhire gona guri nko gubatira hamura kandi amababi garije ninjya mbere mwakire ngo amababi go tugakwatwa hasiyenje umajuzonka amababi gasigaragara iki so omwana gwawe nigwetaga ekirisa abamo ko ari kutama amasha atekateka ngo yabone kirisa kikumara konke kirisa cy'amasha ni kikoro bugimu bwonka ekirisa cy'amasha waza kusyamu ekirungo kiri kumara kuko renje manungi nobotirimo amasho mu mwana gwawe emirundi mingi amashagaro mu kirungo kimwe ekikoro bugimu bw'amababi konke binde birungo byago ebinde bitwagamba bikore njuma birya hansi nibike munonga niko kwata ekikopo cy'amate ukatamu kota yakagiko kashukari mweno nago mwana guba gutakureba mu kire kirungo icyo gukora njuma so nico turi kugira ngo watamwa amasha wanotamwa amasha otemu na fertilizer neza kuyambaho gukora njuma amashaga yambe gukora amababi hakuba n'amababi ngitaga amababi nago gasike byo kurya kuruga hizoba mwene uko uri kumara kutamwa amasha ga mixingiremo na ka fertilizer oba ori nko warya imboga na no mubumba no butakoza bunyata mwanya tegereza so okozese fertilizer umuti gw'emyaka mukaga nka average ije miteyindi kureba harugura buri kiti cyo mwanya oteheba pibiri ezamasha eba pibiri ezo uzitabure mu gramu zibibiri okurugiro ko mwe wareba imiti yawe irakukire kugere bitaji bingi otemu gramu zibibiri nkimanyisa ngo kiremwe neza ahabiti bitanu kiremwe ya fertilizer ejo NPK neza ahabiti bitanu yo mwanya ekikumanyisa ngo noza kodesa ebafu 10 zamasha ahabiti bitanu byo mwanya konko ko biti bikweyongera kuba hango munonga niko kugenda no yongere kipimo cyo kurya hato mwana we myaka 2 taru kurya kipimo kimwe
n'umushija nkanye w'imyaka 50 so buri kuko byabahango nogenda nokora ki noyongera ko ekiriza ebyo kurisa nibindi tuza kuba tongeraho konka kambe nkomizaho ikigambo cyo buruire bwe kibabuko uba kweta red blister disease. Rero kwataka akafundiza okwataka chipa kawo karwe nzuri utamufundiza ukuza gukora grams maganangayi abiri ayibura akomi ukashari rero ukora akashari wenu kwakora ubusa kabisi bo kumumfatarize nyingi ukataka ndwago urukutachiti cy'umwana ati cyereka muntu wetaka kumanyisa abantu no ko urukutafatariza aha mutugwa gukoraho pima ho tambo futinga entambo iri mufutisha pima he entambe mwe niyo nkamita futisha kurugahama konka gwabo mutima hangu kandi oyongeraho hariho go mutogo mukushangana muyaho nke bafutisha hatogo go notaho na gramu zibishatu bishatatano nota he bafunka mushanju zamasha no ataho notambe ntambi biraho ko bemiziya zone yo kuriramo neba yirire kuriya so pima he ntambemwe aha mutikogu ukoreho akafurege ketoriro muti akafurege kakugendera mu ntambemwe riya ketoriro mutugwawe ukwate bafu ibiri zawe uzitaburemo gramu ziriya 2 nari 15 za fertilizer NPK watabarage barengu yaje muni yajwara na mashagawe ati ushiko mu kafurege kariya ugende no ushweka wawe ine mu marro ugatyo yari wawe ine mu marro no banza wagwirizayo ubona ko araki kutimba iki yabagambira ni nekiragiro wano mangori yo nota fertilizer omukingo wene kuba no gitamo gwiri ubwo rukumanya ngo orshua enjure riyo neza kugwa nyingi kandi twire nego abo kwa fertilizer no monyo butosha bwone gwenda mizi go kuguyazya make tegereze cyo hatu wano gamba ngo noshanga hakakuko akafumwiremu akonikija kajya kakoko akakoko nikarebeka kandi ekintu ekikuleto burwire otine microscope kukebera nebyo tokabureba hati nicyo kibabuko cyo tugira ki ntugamba ero akakoko akakuleta oburwiro bwe kibabuko tokakareba na mishoga so nkibanki masangu wareba hina kandi akakoko akizireka kafumure njumejo hata ko nkakari endwara ya kabiri ninge kinde kizubu ekyatahirra omwana gwawe yadegube gwagize legendwara y'ekibabuko hati ejo niyo ntandise kubasa kuhereza okagenda uyikirize ngo ibintu byaba bingahi byaba bibiri nimbasa ko mu kintu cyumwe nimbasa ko banyemerira aha nyine pressure nyine shukari ndwire arsaz konka niyo muntu banche bera bashanga nyine ndwara zingahi konka kikumasangu obundi yo muntu omwe endwara ishatezo zona tizikangwa hati n'iki cyo mwana cyo nuko kiri so omuno basa kweshanga kine red blister je ito agambaho eje kibabuko oyeshango muringo nuko gumwe cyakwasirwe todura oyeshango muringo nuko gumwe kine muno bundo koko bugizireki ubukitahiriye hatogwe kiti cyawe cyumwe kiba kine bizubu bishatu so no ine kubanza kumanya ebe bizubu bishatu buri kimwe to basa kukiyaho hatu okabikora umurundu gumwe dene kiti cyawe cyona kikacha fertilizer no mbazi nko gundi ikindi kwenda mbahabureho twandikozesa fertilizer icyo kubanza wine kumanguriyo no kozesa umubazi wabo yine uburwire ukakozesa umubazi no gendera handagiriro yo mushaho manyetegereza wamera panado 8 bwashesha ngo nubwo waterwa umuti zaza kukasha mukaga no basa kweshanga wafire akira kingi kutukurebe bihingwa tubireba nke bitine magara nco kurebera umuntu yinente we yarareta etarje itine magara marungi nakira kashisha teyiro mushaho konkito abahingi niko kiri umwana wa kero shangire gurwi
nobasa kumara no kwezi kona otegerize ngo patience abanza leta bashaho ku rugamba. So mbwenu fertilizer no ugine kugendera hakipimo icyo nicyo kubanza. Icya kabiri oyine kurebeka ngo wagitamo bwire bwo haruma mizo mu itaka neza kuyaga. Icya kashatu fertilizer oyine kugitisa mu amasha aha bwo rwezo rwona ni ruyaga amizi enjura kwe kugwa nyingi amizi garuyazya ruza hansi ahemize takwika. Icyaha muheru icyaha fertilizer nko mu rutoki kwereza cyo kurebera ko kuhereza umutumba fertilizer nka NPK oguhereza obushobozi bwo kurya okugubire gutaka liyaga nayo kwerukwamu ikwamu itaka ryo na hari kibakweta availability buri kirise cyone cyabire kikwatiro mu itaka kitaba kigizire bushobozi bwo kutwarwa mizi nacyo nicoroba fertilizer ya ne cyorobya nacyo kirugayo mwe n'ubwanyuma ya season zawe nkishatu waba tatire mu fertilizer hati ori umutumba gwagaruka nkuko gwabiye guri nari kubi hatoteka mu fertilizer yisireki itaka fertilizer kahereza itaka ryawo ubushobozi bwo kurekura buri kirise cyona ikiri kuba ryine hati umutumba gwakirya washarura munonga wagoba hati bwanyuma yiwabura kongeramo wagarukira. So umuheru uhendero gizire ngo kanyije kati uhendero gizire ngo fertilizer sisiri itaka naenda kunyengesereza kwa kuvanga yeba eki anashobora niki omukubanza umutumba ekitoki cyawe kikani kitera kiri kwingana kiti tuko kuwata kwe kirisa ninge cyo kuriya ekitoki cyayongera ningo musharuro gwayongera turamu gwaba mwinji so kugwahwamu ahabo kuba binje nagira ngo kandi bagira ngo tugume twongereho namazi mwene yokora kuri atukwaza kujya atwasiga wari toine cyo wadomunda mwene nyancha kare shino za kosha na chacha no jirota kalori so hati ochimanyize iki cyo kurya kikakwa kingi hati mind yawe baniyo ya kwatira ninge biteka teko byawe tuguma hari ya kingi turahamu so izo biriyo kubura kutamu hati kigaruka nkahi aho cyabekiri konka habo kugira ngo iwe nteka teke yawe yagumira yakwatire kun ahinje hati kigarzayo hato mamchagira chita chafu uchigarram chigarga chigira chita hata ico chibanjo cyaturetera twateka ngo ukirisa chita chi itaka konka nacho dokuche yaroka cheshweka wachikoresa kubi wachikoresa chi ningo ko kurgaho rwire bakakombaza bakakugira ngo omere kamwe emirundi eshatu yochergaho tomutwe nguntera mnonga kamere bungahi bona naba hoje ngora kuchekche Bueno no chiteka magwanyuma yabwire kigara yebari okutaho bwanyuma yabwire ki kirigirira okukiri kuba cyakitireho okukiri kwingana na nechiwata omurungi okabire notaho omuruchweka kuba reba kugira ngo teho grams 200 otakazi kwata zona 2 ukazita ahachimwe yaba hamwani yaba hamtumba yaba habihimba ahabo kugira ngo koro kuchitaho umuntu gumwe niko kuba kukereza safari yebyo kuri ngo jigira champion umare wikota wachuro ko wachigamba ahabwenje tari kubaza oshanga ngo ebicyariya byahwamu obwire okwendo ngo yongereho butakashikire so hato kibotongireho still nabo emusharure gireta echendera so ncho kugira ngo okabire notaho omirundi nk'ebiri ninga omirundi 3 kurgira enjure ero konkabo kugira ngo toyine bakozi ninga tokwebasa omuseason wanonda gukora program nungiyo kuri so mwana gwawe otocherwa wakobe byo nebihingwe bikugumaho bya season
omwana gwawo nogurise mirundebero umwaka wanokozesa fatalaisa ati kuba bakugira ngo kino kitekeho grams 200 kiba kimanyisa ngo grams 100 no steka home season yo kubanza y'ejo ko kuzo mugura season y'ejo ya kabiri oyongera hezindi igana hato mu mwaka gona sya grams 200 konka wakwata 200 ukaziteka ho mu kwezi kwa kashatu ngato ko njura zatandika kugwa ukategereza ngo uje kongera ho 200 mu kwa kashatu ko mwaka ugundi hati nchimasa ngo season yo kwa mwenda ku 10 every samza kuba byahwiremo byatwirwa mizi akuba fatalize yorone yenjura ke kugwa mangwe yenga enjura cyo yongera kugwa mizi gaba mingi ganda gashumo mu itaka gagenda nebirisi so cyo kugira ngo teke ho bice ebyesi cyo mwana kikubasa kukozesa season yenjure kugira ngo season yenjura yaza kukoya kibe cyarire kigusatekaho umara umwaka utakongire yes fatalize no gitaho emirundi mingi konka nyenzire ngo tuhendera hanshonga yo rwezo kuko nabagambira umuntu urukozesa fatalize ibyo rusace kashora umuntu urukozesa fatalize yonka ntabasa kongera umusharuro gwe emirundi 2 yonka konko umuntu urukozesa fatalize itabiri umasha nubasa kongera umusharuro gwawe n'imirundi 4 aho rwihe bafemu mpurikize aho rwiho ebafemu hino bushobozi bwo kuga hebafina zone wakozesa fatalize ugitabira mu masha kandi ikiyana bagambira wano wabatiremo mu masha fatalize ukatamu ukataha kiti cyawe turukwetaga kugaruka kutamu season y'ejo umurundo wa kabiri akuba amasha nikagama amashami gakwata ka fatalize gakabumbatira amizi gabura kayengesa kuza hansi mwenu omwana gumana gutora so kor kuboko otiremo amasha n'imyaka 2 wabo tari kwebasa nogimara iyo fatalize ne yengese bwamizi konka yaberi etirwa mu masha nebasa gumisiriza konka fatalize wabo ine ogine yonko tine masha nabwo no ubona habo kuba n'umusharuro gwa kabiri guriya nugukira uriyo wagumatine cyagizire cyatire kariya twagamba akakurebwa microscope bono basa kuzo mu itaka bujumare mu rero nkatodure yo mtumbaye nejumara mu kumara imyaka 4 ahora hingire bogoya umutumba gwa bogoya ukatwarwa todure wazagaruka kuhinga huguni wine kurinde imyaka 4 ukabona kubyara hugunda guhurire gukakora ki mbweno todura iyo mwani aombazi gwayo no kukura mwene kituru kuhabara abahingi ubwo kureba ntugira ngo haro hakati ka 15 hari yambarira aba UCDA ubaba tarisiri baba taturetire buriya ubumuvera ubwo mwana ubwo nugo hati ubwo research ya developingire ekachoka ikajya ngo ubwo mwani tugukwatwa todura mbagweta KR kituza resistant ubwo mwana gwa naro hariho generations hariho KR1 okusyari KR10 okurugiro ko kugenda no gwehanganira ubwire wo mushana na no kwihangana uburwire na no musharuro mwingi mbweno wano yenda kubyara umwana ka business ronda egembevo KR coffee resistance variety nezaro bosta ekindi aganda makuru obwo burwire tibukukwata arabica iwe ina arabica umanye nasarandi iwe yumanya ngo iwe aha kirakoha ineho hako kandi bazi yeshonge zindi yeshonge zo kuha umwe no rwezo na nebindi konka kariya kahumbu kakukwata nasarandi mbweno mbazi nebintu bibiri kura buri kiti cyona iki wareba okukikura ohingeje okiheyoje okitematemeraho cyamara koma ohembe ho muntu
banyuma y'amezi mukaza atkamba gambire kizibu cy'akahumba uburwire bwono borahurije no kujyamo n'akahumba na fangasi buri aho kubanora noba nota ko mudwire noba nota rero ko munyanya noba noshika nono memera nkesana ako bakahumbe ni mukamani so kariye tukakurebwa na misho ko kandi kagenda na hakaro mbweno ko kwirwa wakirebe kiti wakikura wakitematemera kandi wayina ngokira byo musirihone okujanjara ko buburwire umuhoro manyaka sumini ni nyenda ku niyo ni sharro mwana rwanjye ndiyo ni nshoroma umukushoroma warebe kiti cyatandika kugwejegera muri cyo turizane warebe kiti cyatandika kugwejegera kiri kwenda kuri tobo buzo utaka bwisigi okishoroma hamuhebo shorome bindi byona oyetorore bwanyuma obe nco waherekana cyo ebe bigwejegiye obe nbyo waherekana abo kuboko kuba no shoroma no bano janjaza okuhinga abari kwingo mwane bwimba no hinga nemfuka ko kuba no haragata n'imizi y'iki cyakwasirwa waharagatana n'ibindi no bano janjaza mwachetegereze icyo mbweno rebeke mbu iki kiti wakiziro hinga wakitako 40 y'amatungo wakikoraho cyunga mwanyitege tarumbaze ngo nabagambe ngo no gufuhira abanjira ngo yankungwe kuzubuse namazime kuzozigizereki zubusire kongesha nani nyebuza ko kuheza kuchitema chayoma orete saforiyo ndecheraho henye nayo achitemere okurura twaramuka twarabahabite binga ikuza kwikomuka ngwarabo mwandu goha kurgaha mwandu gwawe kwika ahaka yawe hari hebite binga byo mwana hari umwanya gurukwinga naki abayi wagenda no kurura ekitacho mbere tikubura koragaruka ho mwani kandi tsirko atkafa chokorera chinteresa ekitana ni chikurura ninga chitira mabega na kuchisyanka nkoma dukani hawa haragare mazinga wabereba mbibiri yano biceraki ekiri kumanyisa ngo hamwe je ndwara nito turu kujitwara rero kuchikwika abakazi ite turukari abo kwa nito turukunda kuteka wakireba umwana ko muntu no kizike ashaka ibirize ciro no yurukanga no gaha no chikurura yo wako wawe wakireba ngwenda kintu cyo kuteka kuchikwika handwara yatodura naninjira ngo bitumazima washanga umuntu atemere bityo mwana biryo mwana ugwe abyesize niwe yebuza habwe nca kisereki abyesize hariho ebintu bimwe byo kushanga nk'abajurwa muhanda okachitina kuchiha tubiro tane cyo kushanga abajurwa muhanda kandi uri kucenda kandi uri kuranga n'icyetengo cyawe konko mwoyo omuntu w'umuntu akabanza kubuza niyo kubanza kurabaho zabashamukaga nanka yarabo bashika batatu we katachiha mwana rero cyo mwana umusire kitemere cyomere tukwe waba ino musire ko mwana mukazu kirekeyo ikinde kinani ngenda kongeraho ahantu harayatodura no kugira ngo season y'enjura tiyatandika hatwaza kutandika kugwera baranwa bitu enjura yabanegwa moranwa nekiye hariya kimezereho umwana hansi iza kwirukanga ngwire zero byara ngende mbibu ngo mwana ugo ryo noza kwiba warwire hatu waza kuwara abamwe bariyo no complaining no bagira ngo kakubyara atiza ku myaka 3 umwana ukugira ki gomba konko mukubyara kwawo okagwiba kandi ubibe kigizire ki ikirwire kanoreba umwana gwa muranwa gwa rwire agwe cyoza kumugwera ngo yibeye mbu cyakubire kirungi kora beno yende mbu yo kubyara okuru munasari za UCDA nyirabanta bine nasare zo mwani bine certificate kurwo mu UCDA estongore cy'ushunanizo bwa cyo mutindo gwo mwana zayo ogure mbubo obeno manyango warete mbubo yakubasa kuba yetine burwire ahabwiro
kugira ngo nebeta nubaso kutija kwatwa mu rwiro ako urwiro mu cyaro nubabukizire ki borumu ko twantugamba murano nabasa kuja yakorire kitarabo musuru kwawe abukurete nubasa kutizo muhoro wa murano ujogozo na wanu koro murtoki umwana gwawe ureto burwiro konka utakabwiba ukabureta ukavangu wabyara ubundi kubukuri ko wa murano nushanga umwana gwawe gwamara imyaka 10 utaka kwasira konka cyo waretwa cy'urwiro season emo cyatandukana kirabya icyo kisibure noza kuba warugum business so mwegendesereze usiga season yatandika ukiba umwana gwa murano ngo no kugira ki Sky TV irakari abantu CBA ikitongore cy'ukujana n'umwana go no mwihanga kikahereza za certificate umu Western Uganda umuryango koresa region niyo nimanya bed zibire zikwikiriza hari hemwe eri rushenyi hari ndije hari yambara harutinda nane nambara imbasa kugira sije ya rwize abona bo bine certificate abandi bona tibakahinguziwe so no kwegendesereza haruho abandi abakurira ngo akatinda 15 kana wakazo mu katari akagira ubu yasharashara ngumu akasharashara akija akabatunda akabaguza 15 ubu bw'empimbo ubu bumbuve bashara bati bashara nanka batari babigemesereza kutoke mizi babutumbuve iyo tugeza ho munonga kureba ngo mu mito y'abahingi twatamwa kantu ko kundo buhingi farming as a business hati wawe ine business yawe buzima wawe ine duka yawe ukashanga ho umuntu ariyo nakorera he bitashyikira naro ukashanga yo nakwata hangufura just kukwata no mugirota niwe wamanya umuhanda gona uburwire nibwija buta nubabwekingira bata ni business yawe hati niwe umuto gwawe gire kiroto uburwire bwa kashatu no burwire bw'enjuma nabo wabureba nuguba amababi gatine shonga bagenda nagabanka yero urebe enjuma hagenda na harga nkakahagara kamwe kajunda enjuma zigenda nizijunda kama papa gaguma akatari kufa nabona burwire bw'akahumba ndijo nani ndiyo niza kuhenderana nabona burwire bw'akahumba konka bwo tibubi munonga no fuhira nobasa kufuhira uyihemo akahumba ko katere kagenda coffee berry disease ombazo goro kubasa kufuhiriza kugira ngo akahumba karibwemo nodox aho mbazo kuba kweta nodox twabahandika hwaha wabo ine nodox wabo tagine nodox no mbazi gwesano no bomba ya lita 20 nota mu grams babazi shoboriro kumurazi grams nkaga wabo tagine no rondo mbazo kuba kweta harvester XL yo na mizi nechupa miruzi akakupimusana kabakaro miruzi 30 otombomba ya lita 20 za mizi mwanye tegere ati ofuhira no okufuhira nimbeshengereza ko kubano yenda kufuhira umusiri gwawe obwire bwakasheshe obwire bw'ekibunda nkahati obwire bw'umwabazi wano taburo mbazi nyabura mutarwara kansa taburo mbazi gwawe orukuranzi umuyaga higukutora ahabuko bobu no butwa yobo yenda kwitaka koko karahanga ngobo no mwanya nawe rahanga nabasa kwihira mwaho so no kwegendesereza munonga kandi ukashabaranga kakwera jwara mask wanoza kufuhirira ikintu mask mukazimanyo bwa covid bona ka mask ukata hamisho kandi ojware esati y'emikono miringwa nareki iki over wabo kine ojware kofira ojware boots wabo ine geravu gitewe n'impamvu hariho ibitukugambe ibigumiri konka gezaho at least orinde face yawe na nenyindo zawe
mwakitegereze oburwiro obubwono butwagamba geza horebeka omusamari ndiyo nimpendera geza horebeke ngo hariho na no nabwo no doxine bukoraho ubu mbabweta refrust no mukerenyi wenda no kigambo to mukerenyi guntani byono burwiro wafuiriza no doxejo na harvester XF nebutera konka imwe mukizire kureba uburwire mwafuhira ukatekatira ngo byona bya ko rufuhira mbazi gwamara kwamo wabatakozire kiri kwetagisa uburwire bugaruka ikiri kwetagisa niki ubuyonjo musiri gwawe sharira umwana gwawe kandi urebeke ngo umwana gwawe tugwaza mu mwata otemwa mizi gakumara ibitaba ahantu hacurami rebeka ngo watamwe ibitaba ko bikuzamwa mizi gazamo gaherezo umwana viga umweno amani nkita amani gaherezo umwana amani agokwerwanira tito abantu twenka abari kurwana soburwire bw'umubiri na no mwana nago gwinemu ubushobozi bwo kwirwanira nicyo kubori yaho karebe kimwe cyakwatwa na ikindi hariye kitakwatwa icyagumaho ikibanje baza ngo uburwire bukakikaho ukacyabutira ekigambo ekikwangara n'ekigambo kihango ekikwangara nikibasa kuba omubazi nebasa kuba bomba abasa kuba mwanya goriyo notamu omubazi ekikwangara nikikwata ebintu byingi nobasa kurugaho gura omubazi nobasa kuba nofuhirira kitari kyo oijojora omubazi gwanjire kukora kongo bwanjire kukora obutira aha kintu ekitagizire ki ekitari kyo nikyo omuntu barikugirira ngu batakakuhira emibazi babanze bakebereshaga amayaho bamanye ekyo gizire ki mwene imwe nimurugaha mugure emibazi eyo mutari kumanya n'ekyeri kutamba ahabwo kuba omuhingi mutahi wawe akugizira ati nyonka kozesa omubazi guriya gwakora mbwenu niwe genda ogire ki okirigaha niwe rugaha ogura nigwe ki nigwe mubazi konka endwara yoriya tiyo ndwara yoha eyawe waguresire instructions zezirya ha mubazi ogwe tuzo wakora ati omubazi ogwe niguhendera gubire kikuri ningashe kikwangara nobasa kuba waguzira omubazi okagugura omuduuka konka habwenkoze sambi guhendere gubire ki ekikuri onyete nk'omuhingisa otunooreba omubazi ogu nekikwangara ningashi tiguri kugira ki tiguri kukora turaguteka mu system cyangwa omubazi guru registered na Ministry of Agriculture konka iwiwo gukozise omubazi niyo gizire ki niwo gwisiri bakakugira ngo omubazi ogufuhirira shayibiriza akasheshe waraza 5 wargaha waza kugira ki waza kufuhira bakakugira ngo omubazi otagufuhirira orukukozesa nkamiziga gana ikondo wargahiwa wakwata mizigana ikondo abantu ko bagira ki mwende twagambe kigambe kikwangara baza kugira katugira ngo niyo guguzire bakugira ngo gushobore ekikwangara cyo riyo no tugambera terezo obuhame bwe kikwangara nitwisha kushanga niwo gizire ki niwo kiresire aha bakuba twine inspectors abarukora bomu barukora mu maduka barukorera mbaze imiri kugira ki eguzi eri kuguzibwa mwene mwanjiro to mbaze nekikwangara nyo naza kwikiriza ngo mubaze nekikwangara tubanza tugukorera test yabwe tureba ekingwa kiwagutireho nicyo necyagwe endwara kaberyeha hata nkanabuza muzeyo ubwo wabuza mbazi yekikwangara namubuza ntokagura mubazi go kutamba endwareha agira ati mwakigambaho endwara mwagira ki mwakigambaho inabe nifuhirira kikabaho naza kora rwampara emibazi nahikayo abantu ngo emibazi ntirahanga yatamba kasitandi yo mu system y'emibazi tukwe twatandika kuronda abemibazi kutwashira emibazi twashanga abantu emibazi nekora konka abantu nibo bakugira ki bakugikozesa kubi turi hamwe obwiro bwinji nyoni nkira kwebuza ntwira hanimba shomesa
ninga bamwe n'umumbugana otunga cyasaba kugira ngo guno muhingisa konkanye we ninyenda kubabuza oranterire sima kanjera timbire ndwaruze omubazi ndwize ndwareriya omubazi nandiyo niza gugura ngure guha tino rukumbuza akwe mbaza n'umujumanyi kasi kuma mutakumbuza tino wagire kugura omubazi akanderere simu mureke tubaba amazima gatuhindura ki abo businja mwena mube murwarize tukwe kino wagire kuza muduka akagira ati nyoka nterera umuhingisa wanje mubuze ngo nandiyo niza kugura omubazi ndwarize ndwareti ngabura kugarukamu ninga ngabura kurangira waraze gura omubazi ariho kwara barwaye umusiyo mukona shoze strata kagizira ki ekiri kumanyisa embase iturukwete bicukuri obumwe nito turi kugikora ki ntugera kuruse ndwara starizo kandi obumwe tugura nembaze tagisira ki etariyo mwebare mnongo aho akakukwaka ino nijo wabaye n'akakoko kakushana konkaka katira ayo mumuri haza hino nijo wabaye naso harwaka harona na hato bwona n'ukoko akakakatero mutwe gwayo akakizire katera ha kataji kayo na nakakatire kunuya nore katandika kugira ki pom hataka nakakokoka akakokwaka kakwija katera kimanisa ukaza romo munda ate byo kurya ruguru tubyakigira ki ebyo kurya bitakizayo kimanisa ngo akeshwe kankiza ko hati nkazamu katera mama huri abana bako bakurramu bashobora mbaza kufumura ki haza kakukira kuteganisa akakokwaka kakutera ubutaji bukoma nakakazi akakokwaka kazi ngo katumarire ki konka okwisha kwako nkakatizire kushisha kakizire kuzana so kakwisha kamanya ngo bukataho kaza kuzarra mucyo cyashuri cyako hato bukataho mucyashuri harimo ibyo kurya ko karaheze kuzara abana bako bayaturu nibaza kubona ibyo kurya tabara so kon kanka manya ngo ahikazarra abana bako bine byo kurya buri kimwe cyo nakiriho karsefu so karaheze kuzara kunuka kwato muhanda kakagenda abana bako baguma mu bine byo kurya no bakoraje nebe ya kishwa chikaresere so akonuko kakokwa kutubiyo tugira ki tugamba haza akakokwaka kine mbere yikakuna omukura kwako nikapunde bite byorobi kakushira kutere bite byagira ki byagangira nikapunde byane bito na no butajo buto obugizire ki ubworobi kinko manyake hino wagiro mu kitaka shangarme isite cyagangire kakitire nkakirire izan katero mu cyo gwacho nika katero butaji hata umurimo niyo mbere ikakunda akabire mbere ikakunda nikakunda hanta hino mwirima nikakunda hanta hino mwirima abakazi banana wabo nane butaje takuhagura so nikimanyisa ki ngwita bine myane rumo mwirima ibintu tandika kucendeza turhamwe so mwana akakokwa akatwaza akarwanisa twamanya ngo nikakunda ki mwirima tutekwa kushara ryo mwana mukagira rayi tukabingo mwirima twamara kubingo mwirima nako kakarondaho mwirima higuru kweshereka hakagira ki akabura ubwo no muringo gwo kubanza gwo kugiriza umuringo gwa kabiri tukubana tusharara tubantu yamebe byane bito na nubwayumira soko kuba no hamobo ebe byane bito ukasigaze bito bikuru kimanyisa ngo hati oriyo no kabingo musuru gwo kuja kuzarramu akwebite bikakwetaga mutu bikizire ki tubirum hati yoko kwanga kuzamuka bishara ukasiga mebikuzire kimanyisa ngo oriyo no keta utijobo no buzarro wanje burigize buriyo bukanyire tijobo obero wanje obukira so umwana sharra kibacho masangu walete chererezi kandi wabinga mwaka nkagire ki kagende
umuringo gundo kubasa kukozesa iwe nko muhingi notekwa kugeza ho munonga ukaba nko murisa ningo ukaba nko muntu wedu tinkamyo ngaro muri so kubasa kwimuka atabanduze mu rugo rwentese ninga mu matungo aho muntu ine business katuje mtuwarara business yawe ninga na woriremu omukashesho ka okimukoka kwato muhando kagendo tagire business yawe kurebo kweri taro so okurambura burubwire omusoro kwawe no muringo gwo kuba rwa kandi gwo kubasa kurwana saki noja kuba norambura urebo bo butirwo bwayoma bwaheza kuheza kubushangamu obushare obwihemu oburundane obwose konka wotarambire noza kumanyota ngo burumu iyo nunda kuzayamhero kwesa ndibiri to kushange byakwasibwe byarengere so noboine gumano gurambura burubwire ubu washanga bwatirwe ukabushara ukaburundana ukagira ki ukagose amazina ganje ndanahabwe patience omuhingisa ahabwe gombora ya bucuro gombora ya bucuro ne mu mugomborezi ryo muri Mbara district erizoba twabatuine ho mushomo gwabahingi bona abo mugombora yitu tugerezeho twabeta abahingi sabona ba district baba baryo mu mwanya ogu kandi abahingi bitu tubashoborire kubijana ebihingwa byabo ebyakwabirumu ebirwire ebirikubateganisa akuba nko muhingi no shango bumwe endwara zimwe no botagire yonkanye mwabazyo ninga bomwe takabashikireho kandi oshanga bino buzubu konkane kituyamba munonga twaba etabona bakarete ebihingwa byabo ebirwire na nabahingi saba district bona bakaba baruho tukabishomaho tukabashomesa okuba kubasa kubitambira tutira murango gwo kubagambira ngo buri kihingwa cyona ecyakuba kirwire aha musiri echo rukureba tarukwetegereza kitine magara maronji ningo rukureba kine nko kuchikuboraburamu twagira ngo ekihingwa echo cyona bakirete abo kwa bahingi sabo n'aba district baba baryo mu mwanyogo kandi nabo tubayanga babireta amazima go babireta kandi turiyo nitubikoraho kandi nindeba n'abahingi banje mazima barije nitubagambira baba baresere bihingwa ebi okuba kubasa kubireberera turi kukozesa emiringo yitu ya burijo abo kubera izoba haba hariho ibintu bingi haba hariho okurete bihingwa birwire haba hariho abina amataka gatatebekineje ningago bakureba hinekiri kuboraburamu ebyo byona by'abantu bikorwa mu mwanya ogo kandi turi kubegesana na ahamebazi bakubasa kukozesa abo kuba hakatare tuine mibazi myingi buri omwe na advertising mu bazigwe ninga buri omwe na arangero mu bazigwe kugura umurungi kandi oshanga abahingi obwire bwingi batakumanya kwa kugikozesa konka erizoba twatunga umugisha abahingi sabona baba bariho hona wawareta ekihingwa kirwire bakigambaho itaka ryawe twarigambaho emibazi eri hakatare twagigambaho kandi na nemibazi erikwetagwa kuragurira bihingwa byabo nayo twagigambaho twagibahandikira emwe bagireba endisho babana bagimanya kandi emiringo eje yo kukozesa emibazi ejo twabantugezaho kugira ngo bakozese emiringo eyitu ya burijo etari yo kureta bashohoza sente nyingi omubazi kwiyaho babanze bagezeho emiringo yone yite ya burijo nko kusharira omwani okugomberera okugwarira dene bibyo nakubyakubasa kurema babona kuza kuronda emibazi konka twabanza kubagambira aharyeje emiringo eyibakubasa kukozesa batakagirewe emibazi ahabo kuba obumweno shanga mbaze nekozesebwa kubi bakozise embazi mingi yashisha amataka twabandi tugezaho kubagambira emiringo yone yakubasa kukozesebwa koreba ngo ebihingwa byagumaho itaka ryagumaho twarindo buhangwa kandi nitwe nk'abahingi twaganyurwamo omugomboro yitu twinemu ebihingwa bibiri munonga ebituru kuteka hamani ahabwe nshonga yo kurya nabwe nshonga yo kuronda sente turya abahingi bo mwani na norutoki haza tushangire omwana gwitu
no gukira kuteganisibwa endwara eyitirikweta todura. Todura twabashoborera okuba kwasa kugirinda abokuba tariho mubazi gwa todura kandi nabo bikiriza kandi twikirizana emiringo yona eyitwabashomesa nibaza kugikozesagi. Todura twaba tuyinemu ey'omwani kandi na nekindi enshonga eyitwashanga omwani twashanga binemu akakoka akakari kufumura obutaji kakagaruka kakafumura na omwani. Nabyo twabagambiraho twashanga harimu twig bowara na beri bowara konka nabyo byo twabagambira ko bakubasa kubitebekanisa twikirizana nabo kandi twareba ngo endwara ejo yahika ahakucendera n'ahakurga omusiri yetu. Nyowe nko muhingisa wegomborra abahinji ekindi kubagambira ekyo kubanza abo kuba twarabine challenge ningashi ekizibu cyo kukozesa emibazi munonga twabagira ngo ningashi amageza agenda kubahereza otakarugaho kazomuduka okagura omubazi otabandize kugamba no muhingisa kumanya omubazi ninguro gwo kutamba ki omubazi nuguha kandi ninza kugutaha kihingwa kiha ekyo nkabahinji twashangari ekizibu kihango nenga kiryo kizibu kihango konka twikirizana okubara kihemu. Ekindi kizibu ekitwashanga abahinji bitu bine tubakukunda kubuza bo tubine mweke kya community engagement ninga kugira ngo abuze muhinji mutahiwe yataburuze muhinji mutahiwe abuze muhinjisa wona ashara mwakorekehe nko muntu haza ekiri kubasa kuretera egombora yona washanga ene kizibu kimwe kandi kirigire ahakantu kaki konka ko bakubire ne babuza mazima ninjira ngo enshonga ejo tukabire ntuba tujimazireho ninga shitugicenderese. Nyundi temose bita niyo mwinji kandi niyo murisa nindisiza mugombora yidoje ya bucuro mbwenu nashimero munonga agom somo kutashima tukokugwa kwata akwinga mwenu itu twayiga bingi abakubinyi byo kurya bitu nkentoche nkemyani byona nibiba bine burwire tuzaho turagura byanga kungamura tiba twegesa twabito mukora ntuje kuba kurungi kukira munonga nyonkanye nahiga munonga kwatire n'urutoke ndo mwinji urutoke nguze bitoke kontondo izibana bangambira ninzire mu rutoke rwanje nabwo cyo nje kurwanisa kukuzirwanisa kurengurwa nagire bitoke bingi kandi buhangu birungi kandi abijuma emiyembe emicunga naba kuginga bayiga munonga abakwa begisaba barungi tubashaba bagwe bije batu tweje tutunguke turgomboro nkirungi munonga kandi ya Sky TV mwatukorera kirungi abo kwa mwenu twaza kwereba n'abantu baza kutureba mugumizaho abo kwibirebe icyo gukora abantu bakikunda bakireba bakikunda mwebere munonga. Okay, obale munonga kandi kampani ngo watunga kagishako wabasa kureba bakakensa abahangu bari kushobora barigania n'abahinji batari bamwe na bamwe ahamirimo yabo ekwatine n'ibihwinji no bulisana munonga handwire zebihingwa nkomwani n'ibindi twantureba ubuhangu bo bari kushobora abo kuba abantu barigumu gomboreje yabo kiro kashari kandi abamwe twarundana ba plant doctors hamwe n'aba extension workers bona okuruga mu district ya Mbara yona nyango namwe bantu barugana hero kwiza kushitama n'abahinji aba bakahano bwenje bakagamba nabo bakareba ibizu byabe bine kandi bakabitungira umubazi kandi kimwa bizubu ekibe byabiri bihango munonga kunuye bitwareba ni byaba bikwasira abahinji bo mwana babashobora wabiyehurira abakugu bari kubashobora kimwe bibiri bishatu mwe no mugisha muhango abo kuba ntumanyango ko bamwe abahinji nyamwinji numba mwino ko bikubateganisa kunga mutatunge kagisha akukorara buzimazima mwatunga abahango abakurara babashobora ababukiro batungo mugisha next time tuzakuba ntuizo mugombora ezindi takuba ninza rubindi zakubaniza tazarwanya mahembe nahandi
na neza kuhona ntisa kuba tutungomugisha kubasa kurara twazayo tuganire nabo bantu umwe tukamanya okutwa kubasa kutunga solution ya bimwe abizwe bitukuraba mu omukwinga tukatunga namasharura gito marungi nabanyeta Edmond Principal Fama nyondi Omuhingi atakwata mwitaka munywani wanyu niza kuba nimbe gitaho esabite rukwija kandi nukongera kubaletera program age eyo Omuhingi no mulisa hano henyini Sky TV irakari abantu ninkira kubagambira ndikusibana ndikugira nti we have to keep African hopes alive. Sky TV irakari abantu.